Evo nas na bloku 39 koji će postati u godinama koje dolaze svojevrsni kampus nauke i umetnosti, nešto što će dati veliku konkurentnu prednost Srbiji nad drugim nacijama u ovom delu Evrope, gde će se naći uz Centar za promociju nauke kao prvo novo postrojenje koje će se ovde graditi, mogućnosti da se naši tehnički fakulteti, naši instituti koji su vezani za fiziku, matematiku, za materijale, ali i Univerzitet umetnosti spoje na taj način da Srbija postane mnogo konkurentnija u proizvodnji nekih materijala, novih proizvoda i tehnologije koje ćemo izvoziti. Spoj tehnike i umetnosti, to je i softverska industrija i video igre, to su i napredni materijali za našu tekstilnu industriju, to su mogućnosti da se afirmišemo kroz proizvodnju novih softverskih start-up kompanija. I ovih 11,6 hektara zapravo u godinama koje dolaze, u to sam duboko uveren, će biti otvorenje jedne nove tehnološki napredne Srbije za 21. vek, ovde u srcu našeg glavnog grada, blizu autoputa, okružena i bulevarom umetnosti, i bulevara Milutina Milankovića, i mislim da je to simbol sam po sebi i za to nije zanemariti, ovde će se imati i zaustavljati isto i metro koji će se graditi u Beogradu.